Wadhi kaunti ma Mombasa kama yudo ni apisa mochung'ne weche mag somo e od bura ma Jomvu e gwenge mag Mombasa ochiwo siem ne jonyuol e wi chwalo nyithindo e moko kuom skunde mag ji giwegi ma ok opuodhi kod piny owacho. Direkta mar somo e od bura ma Jomvu, Maimuna Omar, wacho ni giseyango ni kwan atamalo maduong' mag skunde mag ji giwegi mantiere alworano ma Kibarani gin mago ma ok opuodhi kendo jopuonj onge kod lony mowinjore puonjo nyithindo. Hii tumepata shule na watoto tunaomba waletwe. Wale wazazi ambao wanaishi upande huno, tafadhalini msipeleke watoto kwa private school ambazo hazijakuwa registered. Afadhali muwalete kwa shule ya serikali upate kusaidika, kwa sababu shule nyingi zilizoko hapa hazina registration, hazijasajiliwa na serikali. Kwa hivyo hata hawalimu pia hawajakuwa trained. Kwa hivyo usipoteze mtoto wako kupeleka kwa private school hapa Kibarani, tafadhali. Vile vile tunawahimiza wazazi mjitokeze kwa wingi, tuweze kuleta watoto kwa wingi. Magi ne owachi nyasi mar yawa yanga skul primary ma Kibarani mabendo ger kod omenda maromo shillings milion 20 e bua gucho omenda mar NGCDF e kachung'od burano ma Jomvu. Kama Kibarani hakuna ledhani kutajengwa shule. Barabara hii Kabro mimi ndio wa kwanza. Shule hii mimi ndio nimeweka hapa. Leo nataka kusema tumesikizana na Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kuwa mabwenyenye wote badala ya kufukuza watu, serikali ndio itasikizana na wao, alafu serikali itapimia watu wake pale wanapoishi, na mahali hapo ni hapa Kibarani. Wadhi kaunti ma Migori